ملت کرد ملت کردستانی همه جعال و نتوی نتیده جیان و ملت نتوی هندر کرد اسرائیل کرد اینجور وقت 350,000 کرد ازانم هندر اسرائیل بدشین او وقت برکی آشتی هندر رجعه نبینده ام بگین هفدو ام وقت ارگانیزاسیونه که ام نتیجه آشتین ام دخوازن همه ملت کرد و عرب و مسلمان و جهو و خریستیانی همو آلیان هفدور جیان من برنگی کی دموکرات برنگی کی پروغایتی به شر به جنگ به هفدو کشتن او تشتكي نمر بايتي ارمان جنبكو جبو ام بگین روزك زوجا ولادك خوش ولادك سقوبنا كردستان كاردو اف مساج و اف پیام و ایرو حتی بهش در فرانکفورت خلقی اف پیام آشتی بیت دست بيجي لما قال لك تعداء اخوان يعني قال لك ملتي ما كرد مروب ما كرد ولو وك فكرك ترسك هبو نبي اسرائيل تشتكي ولو منظم وجبر قال لك بارتين وكو بعث وكو فاشيسة دولة العراق وسوريا ودولة الرجالات النبي ملتي ما جوكاني كيف من سرت الصيف ملتي اسرائيل ملتي قال لك اشتي خوازه ملتي اوجي فدي زمينه اوجي دخوازن ملتي فلسطينيين بهدور جيان او ندجي فلسطينيان او ظانن جيان تشاوي او وكو جزيرة كندري رجالات النبي وكو ديمقراطي واشتي از دبيجم أبكر تشتغل ببينن أو خولك بس ما حقش جديد وبأليكاريات كتير يا كيف هذا مزرعة أو فكريوي براستي زبائن ولا يبغى اگر بگیم که در رجالات نبی نبی آشتی از دخوازم که اگر امکان همه بکار یک اسرائیلی یا بگیم باز باقی هم اسرائیلیات بودن رجالات نبی و ملت دن دور شیام بودن. ورو باید چی باشه؟